97.7. The new 97.7. Today's hottest music. Sweet Radio. Radio. 97.7. Siyak ni Manong June, Siyang ni Ama, Cavite for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati aming nga Ilocano. hintay pa bang langit? Kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaren sa miwing itipuso, sunata nga Ilocano. Tarupata kami, ata kami, manan nga FDD. Amang liliwaken at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagtipin na tegtay nga Ilocano. Siyak ni Manong June, Siyang ni Ama, Cavite for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Adadtuyan ti programa amang repet kadatay nga Ilocano. Babaen ti sonata iti biag ken ayan. so natakakansunan dagiti pagayam yung Manong June Seriales ken Yan Mark Pastor. Programa na isang salumina asagot ti 4 Decade Duo Production Incorporated. Binuangay ti OFWs nga nagkapupay kadagiti kakabsatay sa Jay Balasi Utaaw. kaya dito yung laing mga gan Sweet Radio 97.7 Santiago City. Arubata kami, ata kami, manan nga FDD. Amang liliwaken at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagtipin na tegtay nga Ilocano. Okay. Ayan, Mon. Agur ka kat napuko ti internet. Napuko ti internet iso nga madi ayan madita makapag aji man saksakan na kuyang ikabil taman. Ajay saksakan na. Mabit lang ti greetings ta asikasun ta ti internet. Mabit lang. Batak abet. Omo je apo na nang kuha. Matim sa masarakan ay. Sa kanya butan. Agur kabit. Juan Karuba. Domingo Manan. Kat agur ka. Oh, puro aguro ka kamay. Kasano ka madi connect kaya Aya. we have actually adult listeners sa DJ abroad on kaya ayan. Pang manoda. Agur ka. Ayan, establish rumor mo lang ayan may atan kat may kasanga pulo kit pitong aldaw ti bulan ti Hulyo kaanakan kat adda kami manan makadwayo iti las-o iti nga oras anam sa kiti Sonata. istorya Liwa. kat katawakan Mensahes. yes nga gampaya kiti tangatang adto miso tinaduma-duma pa sa tilubong saan lang dito Isabela Kirino. Ifugao di na Ganda sa Paya Provincia. Nadigit entero lubong. Karuba. Enter lubong wala kat dating artikat sa pito Manong June. Kaya na ating yung John Mark Pastor. Nagpuntog ka sa mong batang Pasensya na. Akit na kami iti For Decade Duo. Dito na isang sangayan na programa tayo number 1. Adda kami manen. Ito yung laing 97.7 Sweet Radio Santiago City. Kasi syempre, iti official text line tayo for your request and dedication is 0926-76-20944. Ay kat, naman nakablawan tatak iti imay pimasyar kanya tatap gumaatang laing ti CD. Iti Saludes Sound System
Dakaruba Lito ken Alan Saludes of Baluarte, Baluarte, Santiago City. Thank you very much apo talaga nga napandabay di jay opisina tagimbatan dakat kastamat kini Sir Eugene Gabriel ken Ma'am Sharon Marie Paet of Right Agri Development Incorporated. From Agri Component. Numasapol yung kakabsat tika parwa na makina for your farming needs kas kumaiti rice planter, combine harvester, ikiti sprayer nga digital na hong kunada itala nga po. Tapos ay pag automatic nga graupon. Sunguro, the Gini rice planter ko na. Yan. Get in touch with Sir Eugene Gabriel. Dawatin nyo lang po ti number na kada kami. Kasta mga kablaawan talaga iti may isang pagayam tayo. Kanahin ka nung adumtungag dito ni Miss Jennifer Rose Okamoto of N-Mart. Iti lamot ifugao na yung bagang aldo yung karuba. Kat busatan taman ti may isang sonata kanta kumantata nga dagusan kat dito nga sonata mi apo kat putar mi di 22nd album mi kat apo medyo sumiksikat da ito yan. Lalo dyan mga kasaran na yan. Kasaran. Ado ti agri request yung nga sonata. Uso kaya mo dito eh. Dito nga ro ti umuna nga sonata mi para kata kayo. Nagbaliwen ti panawen ni baby ken ni neneng sa bali nagnaganda nagrigat payang balik senen pati lang ken ugali jakon na matarusanen awanen ni Ilokanan nga amamuk idi apanawen ayawanen day di narumpi anong umisem apagbingi atay balasang anadamili kalaysan tupay sang tumakuti ayawanen tingkam isala tapagpaketen kadito'y tenga dagiti neneng nagpukauda ginuyudda ayawanen ti maisala intarayda an anusan minti babaket tanu umalsi ay napigket. Ti panawen ni baby ken ni neneng sa balin la dawanda duwag kawesda kinurang tela pati bantay iparangda awan ti prenot pag-aakda awanen ni Ilocana nga ang mamuk idiyon unana ayawanen day di narumpi anong umisem apagbingi atay balasang anadamili kalaysan tupay sang tumakuti ayawanen tingkam isala tabagpaketen kaya dito'y tenga dagiti neneng nagpukauda ginuyudda ayawanen ti maisala intarayda an anusan minti babaket tanong bumalsi ay napigket ayawanen tingkam isala mababaketen kaya dito'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyudda ay awanen di maisala intarayda ang arusan minti babaket tanong bumalsi ay napigket ayawanen tingkam isala mababaketen kaya dito'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyudda ay awanen di maisala intarayda an anusan minti babaket tanu bumalsi ay napigket ayawanen tingkam isala nababaketen dito'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyudda ay awanen di maisala intarayda an anusan minti babaket tanu bumalsi ay napigket. Okay, dito nga ro iti sonata na polwan ni Baby Kenny Neneng Neneng. Okay, at tugaw tamanan dahil iti riga Wala na ba? pasaray tumaderta pasaray tumaderta nga rod kablaawin man dahil iti
sponsors may kang ronan apo iti FDD Production Incorporated dagiti naayat nga stakeholders ti FDD dagiti page admins may dagiti aglalay ken nag-share ti videos may naimbag nga alotay amin mamanang kukuyang kenda dumapay hanta inaganan ng taapo baka dahan tama balikas tinagan na ket agtampon to kiti anang artilo kano tagtampaw Gumura. Yaw. Di tangarod ket sa pasapan apo ket dagiti online, we have 24 listeners all over the world. We have Mylene Valdez, Patiten Sita, Kati Caval Salvador. Siyempre, ni Kapsat Yan, Kasi. Kati. My sister Felicia Seriales, ni Kuya Joseph Agtarap. From Kabatuan. Meli Italiana of Lebanon. We also have Nanay Darlene Khan, of Illinois. Chicago. Apo. Mark Jun Acosta. And of course, we have Ma'am Jane Oxon. Hello, Ma'am Jane. Kamusta She's nita? Yes. Ay nako, hindi mo matitigman ang aming merienda ngayon, Ma'am Jane. Sponsored by? Sponsored by Manang Darling. Yeah, from us. Chicago, Illinois. Pinamerienda na kat sindis at Kasano kay nakasyam-syam. agpaspasagid ka mga mintin na minsan di pa nang ipatulod ti katang mo ti nakaadadong ako nakatadong nga sindis kuna agburaro ka balong ipos maguma ka kunana dahil taka na nagadupay madimi pa na ibaws nakaduda mo dagiti ka balay tati unag napigsamon ni Jordan nga mangan we also have Oliver listening kan na ni Nini Agil Antalan kung apo nga buo tinagan dati nga makikita and of course ni ating Van G and we have 12 listeners elsewhere nga nakakabil ti nagaponda nga rood sa paantaman timang ti pa premyo ka anakan apaw agor katabiru ko lang ajay greetings ka pa ba okay Adati pakablaw ditoy kunana. Kablawak man ni bagat ko Mrs. Cristina Olay De Leon. Olay. De Leon ken uniko iho ko. Coco agyamanak DJ Lee. Yon. Ay si DJ Lee. Hello DJ Lee, ambon. Naka madama kang agdaradeban. Yes, one of the best host in town. Ingat po sa pag-uwi natin. Alright. Sige pa. Ano pa? Pabati naman po nakikinig ng FDD sa Anatoy, sa Pangpalay Mabini, Purok sa Santiago City, Ancheta family, Carion family, at asawa ko si Cherry Navarro from Assistant Technician, Jordan Navarro. How sweet mo Apo na yan talaga mata, pare ko eh. Apo, dagayong tegkasangay tata. Tata to Kuya Melvin? Okay, happy birthday to Lala. Melanie Mata, Marketing Angel of Sweet Radio 97.7. Ayan, happy birthday. Punta ka ngayon happy dito, birthday. I-treat na ka. Aji ngayon, nagip ng send message ngayon nga nang tatatay, DJ Bagkong. Ayan, sa Blessed B. Blessed E. Blessed E kaya man. Itiri. Yeah. Diyan nga nang may tatay. Kamusta po kayo dyan, mga ate at kuya? Yes, hanapin ko yung sulat nila, Tagalog na ngamin dito. Ay, Tagalog sila? Awamot, biro kita. Naiwagat ko. Dataman tiriga ng at yung una akong ka. Okay, babalikan natin mamaya yung kanilang greetings doon okay, sa... sige. Sa Blessed, Blessed E. Ayan, Blessed E. Itiri dyan. Apo, ang sarap-sarap ng kanilang pagkain din po sa malapit sa CVC ITC. Yes. Right, haot. Kat nga rood, iti game tayo tatakot sponsored by my sister Regina de la Cruz. Kat ti premyo, apo kit gift pack of Avon products ada di warda jay kompleto da the lotion ada pabanglo ada iti aji pulpulagid niya pabanglo first concentrate nga kunada powder kompleto may isang gift pack at iti tindahan na apo iti pwesto na ada di sangwanan ken igid iti Rose Shopping Center ken di palengke ti Ramon iti abay ti Valley Found kat naglaka lang apo iti sumali ditoy umuna nga pa contest tayo. Simply text your name and address plus aji chorus na dito yung kantaan di. Kantaan ko na tamadin na muna magdato yung kanta. Kadaanan. So ulit ka po, tapno makasali kayo dito yung contest ka na ito, i-text nyo lang kada kami, iti chorus na, with the second part, dito yung sonata. Ayan lang. With your name, address, and to our text line, 0926-76-20944. Kat nga road, at ito yun yung sonata, kanyo i-text nyo ti chorus na. Ayan. For you to have a chance to win Avon gift bag.
Dumungag kayo nga rod karuba. Ninanong ko ay ayaten na ubaen na kidi basikag baro kunat pagsag sa dagag ayat na lang ang mabiyagag. Ninanong ko ay ayaten na ubaen na kidi basikag baro kunat pagsag sa dagag ayat na lang ang mapyagag. Ato yun, di part na i-text you. Chorus na, wino second part na. Pogtuan nyo. 4 lines lang dito eh. Apo, naglaka. Naglakang ako may magte-text dito eh. Ay ko eh. Nag-create robot din na may app. Nagngina mo di premyo. Dahil di mo na. Sa bagay. Ninanang ko ay ayatenag ubaen na kidi basika baro kunat pagsag sa dagat ayat na lang ang mapyagag ayat na lang ang mapyagag. Apo galalak pa yung amin nga imuli dahil tangaro dapo iti ikanyo iti Lyrics. chorus na nga lyrics na po na lakala. Awang mo. Orayo Ang pa'y nag-text. Ang te-text dakit. Agita pila pagbati ti basa. Ay, sige ka raw. Since nagato ti greetings. At Ini. subli tayo dito pa-contest tayo. Okay. Kablawan taon mo tagi dita ka Villa Carmen. Go ahead. Naimbag nga malumyo amin dita Villa Carmen. Sa pasap da ito yun. Sapay ko mata mandi yung ayak akartira de radyo yo. Wana. Sika nga mo eh. Okay, ko na dito ay good morning pare. Pakigreet nga Nagbakalan Elementary School for being the 4th placer during the district jingle contest. And good luck to Hana Akob to the science quiz B area level of Nagbakalan Elementary School. Iti nag-text ni Kumari Inocencia Marcelo. Okay, kat anamo at dita. Ay, dati na eh. Ana. Kita man losto timbaga na. Awak mo, di naman tuloy. From De Los Santos Kurang? Rizal. Kurang. Ay, da kurang na. Kurang the answer na. Ay, may de los Santos from Rizal. So, aji chorus part na laing karuba iti i-text yo. Answer mo ti bagbagada na eh. Kung mga di lyrics na. We are looking for the lyrics iti sonata. 4 lines. Okay. 4 lines aja. Medyo atitog kasi dakkel ti premyo eh. Wana. So nga. Sika natin dati ano niya. Pulbo. Kadawat ate ahon niya. Elmi Bautista of Ramon Isabela na ko anak ko Elmi ang dahil title di daw dawati may di 4 lines nga missing. Di ba kinantag di first verse na di may ikatwa nga verse may no chorus na iti daw dawatan me. If you can provide us apo kanya dahil ito Avon products ito yan. Kuna namat ni Meli Italiana ayuman of Lebanon, ading June ipatukar mo man tay kantang alaglagi pam awan nagkurangak nga isagot kuman kini kapiso ti pusok nila kay ko Ernesto ayuman ti Burgos Ramon Isabela kan isagot kumat kadagiti anak ko ken pamilyak dani Susette and Valentin, Shireel and Jojo Jerome and Famela Erickson and Yumi ken kastamot kadagiti apok ni Tintin Nat Aiza, Maymay ken Charmaine. I love you all and see you soon kana ni kabsat Meli Italiana ayuman of Lebanon kat she is requesting for the song Laglagi Pom awan nagkura. Kanta amang balong. Kanta amang dito Laglagi Pom. Aya. O sige timang kanta. Okay nga rod. Sa rodaitan? Para kanyang kabsat Meli Italiana kanda kiti pamilya Mita Burgos. Of course, baka nagdingag ni Ninong Greg Fernandez iti barangay captain iti Burgos. Good afternoon ka. Kasama ti wifey ni Ninang Nenen Fernandez. Ayan, good afternoon. Anay bagak ti Nenen Fernandez malagip ko tuloy ni Ninang Avel, kininang Gilbert iti Blaze. Actually, dati text na dito eh. Ni Ninang Avel? Wan. Word. Sinong batan na? Maday, nagpabati. Anak ko na. Okay. Biro ka be. Ibero ka mapait ni sa una ni. Ano to yan na niya. Apo. Hello Ninang, thank you very much for Ay, listening. ka now. Anak ko na Ninang Abel. Ito siguraw.
Jay through the years, batiin ni Manang Larina Kentejay at the Montreal, Canada. Okay, later on we're going to sing that through the Gusto na? years when Yung nini Mama Bel nakabat ata? one. Hello, Mama Bel. Yes, kan kita did Montreal, Canada, of course. Apo da kita followers tanga gagayum ta di jay Canada daytan. Dayting orot ti sonata para kadagiti kanya yung awing na nabanggit mi tinagnagan na. Para kanya yung amin. Kaslajak baaklun, panakapukaw ko, kakaisunang nga ayat ko. Jakman ninang nama, ama sulisok ka, bayat kawan ko. Narukop man gayam, dayta na kemo, kararwaken puso. Di mo pinanunod, to'y sakripisyok, rigat ko kentuk. Lupa karagsakam, di panagsagabat, awan mabalin ko. Ay, sangi mo ka. Nunam na maem, madin akong kasapulan, siya kung talipatan. Ayat sa. Nung naragsak ka, di tasidong na palubusan kang aru. Ngem nudong tengko, aldaw nga agbabawi ka, pamakawan ko jak may panamnama. Ako yan! Laglagi pel, Wala si- awan tinakurangak, ken nagbasulak. Dato'y ayan, nga imparignak, ketawan umartap. Ngintiin subad mo, dasaan ken lindo, pusok ti sinugatam. Apges ken paraas, tinaglinatam, ken kaaman ang alilang. I-shortcut ko ti instrumental na. Kanta. Narukop man gayam, dayta na ken mo, kararwa ken puso. Di mo pinanunod, to'y sakripisyo, igat ko kento. Isang sangi na nga talaga. Nupa karagsakam, ti panagsagabat, awan mabalin ko. Nunam na maem, madin akong kasapulan, siya kung tailipatan. Laglagi pem, awan tinagkurangak, ken nagpasulak. Dato'y ayak, nga impariknak, ketawan umartap. Yung tingin subad mo, dasem ken lindus, pusok ti sinugatam. Apges ken paraas, tinaglinakam, ken kaaman ang alilang. Apges ken paraas, tinaglinakam, ken kaaman ang alilang. Ay, sangi mo pa nga talaga. Mutek kansun ba, no? Okay, that's Laglag FM. Agpay ay amin kadagiti nabanggit mi tinagan na ang apo.
kung ano nalpas ko di greetings ni Kabsat Melita ato pagayam iti Katuloy na. Apo. Kung ano na ket amin nga relatives ko dito Bugalyon Norte ken dagiti kagayam ko dito Lebanon kay so da Ami Elarde, Maricela, Gladys, Marge, Lolita, Ipag, Encerna, Encarna ko na naman ang Marcelina, Ate Mercy, Nora Marilyn, Kentoy couple ko, Mary Jane and Mel, Matulin at anak Marivic, ken amin nga friends ko dito saan kay amin, mainaganan na kung na I love you guys, kung na ni Kabsat Melita Liana of Lebanon. Kung naman ni Kabsat Stephen Nelson, siguro ka to talaga nga in messenger na pa ito. Hello Karuba, kumusta Karuba? Siyak ni Karuba ani Nelson at taga Bayumbong kat agnanaad kami ti pamilya dito Milan, Italy. Ni Emma Kianos, kamusta Ken? Amin dita Pilipinas, lalo dita Isabela. Di lang mabaling kayo mga kablawak, kumatoy nakadungdungo nga inami dita Sinamar Norte San Mateo Isabela, ani Patrocina, Winozeni Nicolas, ti may sa asaniweng The Last Waltz. Kung nagyaman ako ni Karuba, Diyos Segina, Sa mga pukto, di ko Stephen Nelson. Kat ko namin di sa Jason Scott Sevilla, Domingo manon idol. Kung na pakigreet man amin nga agdindingag di Villa pagaduhan naglepikrino, lalo ti Sevilla family. Number 1 ti Sweet Radio basta si kayon ti mangagmi. Apo nagmayatay. Makapaikat kung na dakit apo pain reliever tagayam tatta. So dakalaban ti Flanax itan kadagatay pain reliever. Nagayayan? Advil. Walang sinabi yung mga yan sa banog ti kateme. Ken ni manang ko Sheila Espino nga addict ti 4 decade do ay talagang drugs tansi maka-addict. Tiliwan na kayo ni Duterte dito apo. President Duterte. Basta FM Radio kuna na Sweet Radio. More power to your show manong ken adding. Thank you. Kuna na ni Jason Scott Sevilla kat i-review man baka damo makapugto dito. Kita aga road day. Tamban. Piman awanon. Nagaduda nga ta. Tiyan lang ko eto bingak na awan handa agor ka nagaduda pa yung mahaba kita ang 4-liners ita I'm sure ato ti makamudi nga sonata dadagita nga sonata ket kanta idi ubing tayupay ket isublita man kumandagita nga sonata. Puro greetings mat kan kwada kita sa mga sangputan. Wala ni 67 nga dagos si Tek mas baala mo nga basaan dagit. Nagadudan. Ayan. Okay, once again kadigiti sponsors me. Apo, thank you very much Kabsat ni Manang Correhina Cereales de la Cruz for providing this prize. Talagamot nga worth it. Ado ti simaling mandamot amo ti chorus na dahi nga kanta. Ayan, kung naman dito abroad, good Sunday manong, pakigreet man tayo pamilya Ventura family, ken amin nga taga nagbukel San Isidro, ken amin ang agdingdingag iti istasyon nyo from Jeremy Ventura to Taiwan. Thank you manong and God bless you. Good morning, kung naman ni Manang Marieta Romano Labo, ku ading Felix and John Mark Pastor. Medyo na udi agtata ko na nata. Nagrigat ngamin nga ipulagid ti lipstick ang nagatang ko. Kunana. Roll on. Hello Manang Marieta Romano Labo of Italy. Good afternoon. Ayan. Nagitipid at mga greetings ito'y medyo natabunan. Hello Manong June. Agor ka dyan background matay. Hello Manong June kablawak man ni inang ko Esther Tatang Ignas Antalan kenila kay Kuponsing po. Paingat lagi sa biyahe ken tay anak ko Abigail Predicala ken Kastamet agijay kakabsat ko dito San Manuel San Mateo ken amin nga gagayem ko dito'y Hong Kong from Nina Predicala. Nagmamaya nga greetings and po talaga nga nagapo abroad. Naimbag nga aldaw iyo kakabsat in Tiro alubong saya-saya dito kahit linggo sa office my work from Singapore, from Oliver of Singapore. Ayan. Manong gifuman pamilyak dito lapas sa Gude Quirino, Nadia Hart ken Bryle, Chubby Ken Belinda, Manang Rose, especially to my wife Rose kung ni Rodel Miranda. Ni Rodel Miranda tinangabak iti ko iti pinapugtuan tanga sonata akay kaano lang na iti DJ Price na ibeleng tam kami DJ. Sika at least na itid tam laang edi kalman sa do na minsan ni ading Rodel Miranda kat iti nagpaloadan mi kapilitan nini ng Avel iti Blaze Bugalyon
Norte. Ayan, damdamami kantaan na sunatan nga para kanya da manang Larina ta Ilocano ta pailaeng. Ayan. Awan At apay critics mo ta? Ikitak na gajay ko, naganser. Awan. Awan mo. Awan nakapugto. Ay kat. Wey. Basta Hey. mo lang di greetings latan. Hey. Nya tao eh. Baday toy, abroad nga ta? Okay, almadi. 281 abroad de jay weno pasa load. Chika. Yes, Manong June, ken ading JM, happy blessed Sunday po. Meron kablao. Manon, kablao Manong ka na, pakablao man jay. kurang mga minti. Malong ko ni JM De La Cruz, Dita Baluarte, ken pa-request man jay sikat baknang ko. Salamat po, Michelle Gavino from Saudi. God bless. From Saudi Arabia. Ayan. Diba? Nagado ti messages tayo. Bungarod. Okay, anak ko man tatapay. Actually, Sika man no agtulata dito eh. nagado ti nagtula ako may alata kanya dahita ngam anangarot nga eh. Nako, dawan nakita dito yun. Pinalkang nga to mom, ti request da. Ay apo ya. Talaga nga favorite dahil nga to mom ya. Nakanta ang nga roda, datang pinakakangan. Ang kasta-kasta, takay kahit kono ko ah. Sige man, ikan taman ti basi nga ragragsak na dito. Dapat ito mo tawagan. Okay, kakabsat. Agad yan nag-request iti pinal kang katok ma'am para kanya ito eh. Okay. Para kanya yun, amin. Nga nahilig dito mom, apinalkang. Nabayaga kon to'y lubungen, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kun kunadaanan nanam, piling day di katang, ay anak kuin kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmam apinalkang, ay nakitak tao, Taman do. ay nakitak tao, Taman do. ay nakitak tao, nikti balayo, Ay, intaman agi, ingka lang. intaman agi, Ingkalatan din nakiram-ram. intaman agi, yuli di kayo, Kung nagtupay ka. ay anyan nga or, ay anyan nga or, ay anyan nga or, nosti unigyo, nagdakil tatol, Sigurado mo dakol. nagdakil tatol, Sigurado mo dakol. nagdakil tatol, bektala ka sa'yo. Nabayaga kon to'y lubungen, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kun kunadaanan, piling day di tatang, ay anak kuin kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmam apinalkang, aprosak mantaso, Yeah. aprosak mantaso, Yes. aprosak mantaso, puti kongan niyo, napo daw talok, napo daw talok, napo daw talok, lupot akinopin mo, nagadong abol, nagadong abol, nagadong abol sa tapan diling mo, Okay. anak nakatio, anak nakatio, anak nakatio, pisyal ti baryo. Ating June, kuna na dito'y kablaawang man ni JB nga isu dati first runner-up iti basketball DJ Riyadh, Saudi Arabia. Survey team kano. Ayan, congratulations sa ating JB. Ako talaga nga nalaing basketball. Amag! Nabayaga kon to'y lubungen, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kun kunadaanan, pilin day di datang, ay anak kuin kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmam apinalkang, gayam tay nananam, tay tukmam apinalkang.